Tapi jangan risau, sebab berita baiknya, anda boleh ubah hidup anda. Hello everyone, hari ini saya nak kongsi 10 habit yang boleh jadi wake up call yang anda tak pernah dapat sebelum ini. Yang pertama, hentikan alasan saya penat. Sebenarnya anda bukan penat, tapi kurang disiplin. Sebab tu boleh scroll handphone berjam-jam, tapi nak baca satu muka surat buku pun rasa berat. Yang kedua, jangan tunggu motivasi. Motivasi ni tipu sahaja. Yang akan selamatkan anda hanyalah disiplin. Ingat, kita tak naik ikut matlamat, tapi jatuh ikut tabiat. Yang ketiga, rutin pagi tak bermakna kalau malam anda huru-hara. Kalau tidur lewat sebab Netflix sampai 2 pagi, anda tak mampu jadi produktif bila bangun esok pagi. Yang keempat, baiki suasana sekeliling.